nastavku govorimo o još jednoj manifestaciji koja će se održati sutra i prekosutra. Bogat program ovog vikenda. Evo, začinit će i Udruženje za umetničku ekspresiju mladih Kulturni različak. Šta to sve u sebi nosi, jer domaćin je Savez udruženja vaspitača Srbije, tako da će doći nekih 20-ak vaspitača iz različitih mesta u Srbiji, a cilj je prezentacija aktivnosti udruženja Kulturni različak u saradnji sa predškolskom ustanovom Naša radost iz Subotice i značaj i negovanje starih zanata i rada sa prirodnim materijalima na predškolskom uzrastu. Evo, iz tog razloga smo pozvali goste u studiju, to su Dijana Kopunović-Torma, koordinator aktivnosti, i gospodin Ferenc Torma, predsjednik udruženja ovog za kulturnog različka, odnosno ono što će se dešavati ovde tokom subote i nedelje. Dobrodošli u studio. Pa evo da čujemo, zapravo ja sam pokušao da objasnim, da li je svima jasno, ne znam, probajte vi. Evo, ja mogu kratko da predstavim ovaj program koji planiramo ovog vikenda da realizujemo. Ono što svakako želim da istaknem jeste da predškolska ustanova Naša radost ima jako dobru saradnju sa udruženjem Kulturalni različak. Evo, poslednje 2 godine kada je i naglasak ovog udruženja stavljen upravo na negovanje starih zanata, rad sa mladima već od 4 godine pa nadalje, zato što nekako nema puno udruženja koje se na ovaj način bave sa tako malom decom, a postoje potrebe i jednostavno, s obzirom da su naši vaspitači vodili svoju decu na etnosalaš koje udruženje koristi za realizaciju svojih aktivnosti, gde je kapacitet otprilike oko 100 osoba, vidjeli smo da je to nešto što je jako dobro za decu. Potpuno je prilagođeno za njihov uzrast i oni su preporođeni kada se vraćaju sa tog salaša. Pa je čak i opština nekako prepoznala značaj svega ovoga i kroz konkurs na koje je udruženje konkurisalo, dalo podršku sa izvjesnim sredstvima upravo na negovanju starih zanata i rad sa decom predškolskog uzrasta, što nas raduje i eto, to je još jedna podrška i našoj saradnji sa ovim udruženjem. Što se tiče vaspitača iz udruženja, Saveza udruženja vaspitača Srbije, znači sutra nam dolazi predsjednica tog udruženja, Slobodanka Radosavljević, sa kojom smo bili u kontaktu, jednostavno prenijeli smo naše iskustva vezana za ovaj rad, jer udruženje ne samo što radi sa decom, nego planira organizaciju i seminara za vaspitače, jer sasvim je logično da neke stvari vaspitači mogu sami da urade sa decom i da to bude nekako u jednoj sredini gde se oni osjećaju dobro, znači u svojoj grupi, a opet, kažem, postoji mogućnost da se to radi i u nekoj prirodnoj sredini. Tako da pokazali su veliko interesovanje, evo, jedna lepa delegacija dolazi da se upozna sa aktivnostima, sa našom saradnjom, znači kako smo mi to sve radili, šta su se neke mogućnosti i da nešto i oni sami isprobaju da rade. Da, to je neki način, znači predškolska ustanova Naša radost i ovaj kulturni različak, to je jedna, ajde tako da kažem, nevladina organizacija, udruženje, je li tako, gde ste vi predsjednik? Jesam, ja sam Torma Ferenc i naše udruženje postoji od 2001. godine, pa smo imali jednu preregistraciju, kao što su svi udruženja morali imati, preregistraciju 2011. i onda smo postali Kulturalni različak koji se fokusira na to, na različitosti, znači nacionalno sposobnosti i sve uzima u obzir ovo ime. Sad, stavili smo na akcenat smo stavili na stare zanate, znači nikad nije kasno. Znači, od uzrasta od 4 godine pa do 60 godina, to je, može svako da uzme svoje učešće u tom radu. I taj rad se fokusira na to da u prirodnoj sredini, zato je formiran taj etnosalaš, u prirodnoj sredini sa prirodnim materijalima, znači glina, vuna, drvo, tako da sa raznim prirodnim materijalima decu dovodimo u kontakt ili odrasle ili omladinu, tako da oni osete kako je to potencijal prirodni
kojima se vraćamo u stvari, jer naše deke i bake su isto od toga pravili, to im je bilo osnovna sirovina i samo oko toga su sve korisne predmete radili. Da, danas smo naviknuti na gotovo, odlazimo u prodavnicu, uzimamo sa rafa i uopšte ne razmišljamo kad je nešto zapakovano onako da možda i kod kuće to možemo da napravimo. Pre svega recimo neki poklon koji u suštini predstavlja mnogo veći značaj nego kad ga samo tako predamo. Vi ste i umetnik, je li tako? Pa tu ste skopčali u stvari sve to rad sa ovim materijalima. Pa decu prvo upoznamo na tom lepom mjestu, okružen sa prirodom, znači Veštačko jezero i to je na Makovoj sedmici. To je na Makovoj sedmici i nalazi se na 2800 kvadrata, znači imamo prirodnu jednu lepu sredinu, čistu, okružen sa drvećem, jedno jezero Veštačko je na njemu mesto za tradicionalne igre, jer i tradicionalne igre ulaze pored ovih materijala i rad, da upoznamo decu kako su nekada radili naše bake i deke, nisu imali kompjuter kao sada, plastične lopte, nego mi igramo sa krpenim loptama, sa drvenim čunjevima, pravimo venac od žalostne vrbe, znači to bacamo na čunjeve i tako. A što se tiče ovih poklončića, to je veći čar kad vi od prirodnog materijala date detetu, recimo glinu ili vunu, od vune pustovanje se zove, znači sa pustovanjem oni napravili jednu lopticu i koju kad naprave za tih pola sata ili 40 minuta, to sa ljubavlju poklanjaju kad odu kući deki ili baki. To je najveći poklon i najveća radost. Da, to sam ja uradio, pa ima svog značaja. Koliko će biti učesnika u svemu tome? Pa što se tiče ove aktivnosti, znači mi očekujemo do 10 vaspitača iz cele Srbije i pridružit će se i neki naši vaspitači iz naše radosti. Svakako cilj jeste da se prezentuju razne aktivnosti što se tiče udruženja, kažem, pošto mi imamo dobru saradnju, onda dobro i poznajemo šta se sve dešava. Ima tu nekoliko nivoa, znači osim rada sa decom, direktnog rada sa decom, postoji mogućnost rada sa vaspitačima, kao što sam rekla, a ono što su još neke aktivnosti udruženja jeste izrada didaktičkog materijala i igračaka od drveta, znači drveni program. To je onako da kažemo ručni rad u neku ruku, znači ne rade se velike količine, ali na primjer naša radost jeste naručivala od udruženja da se izrade određene igračke i stvarno to je nešto što je trajno, mislim to se odabire veoma kvalitetno drvo i te igračke jesu onako postojane i deca jako vole da ih koriste. I osim drvenog programa, znači oni rade još i pustovanje, znači te lutke na prsti i tako razne koje mogu da se koriste za dramatizacije. Tako da zaista je široka oblast i mislimo da je to vredno prezentovati i našim koleginicama. Jako dobro znamo kada radimo u našoj radosti sa decom da je uvek dobro dođe nešto novo, neke novine, svi nekako vapimo da nešto menjamo. Vaspitači su izuzetno kreativni i njima samo fali jedan okidač koji će ih onako pokrenuti i oni stvaraju stvarno prelepa čuda za naše mališane i oni su presretni sa time. Da, i to razvija spretnost ruku i taj osjećaj da mogu ja to da napravim. Znači ne samo sad neku glinenu, nego posle i šire proširivati ta saznanja, je li tako? Da, svako nosi u sebi umetničke sposobnosti, znači njihova kreacija njih automatski stavlja u položaj. Seća se tog događaja i to vuče pa mogu i drugo nešto i tako da probam, je li tako? To je i što je najvažnije da koristan predmet pravi. Od tog materijala pretvara ga u korisni predmet. Ukrasni ili korisni ili to već nije bitno, ali bitno je da od nečega napravi nešto što će koristiti i koji će služiti za ukras i pogotovo kao poklončić. Mogu biti i igračke u pitanju razne i loptice koje oni koriste i
narukvice, koje pogotovo devojčice jako vole da naprave sebi narukvicu, vole i dečaci, tako da tu na tom uzrastu svi vole da se tako malo doteraju. Ali ono što je još isto jako značajno, što zaista jedna profesionalna ekipa radi sa decom, jer nije jednostavno sa najmlađima raditi. To vaspitači jako dobro znaju i zato prepoznaju da stvarno mogu onako da se potpuno prepuste stručnjacima iz udruženja Kulturalni različak, jer treba da se ostvari više u stvari ciljeva. Ne samo što će oni otići u jedan prelep ambijent i biti u kontaktu sa prirodnim materijalom, to je jako važno, zato što stvarno tačno se vidi ta neka promena. Mnoga deca koja su tako uznemirana, koja su često u zatvorenim prostorima, oni se opuste, mislim, tačno se vidi, znači i na taj način promena, ali ono što je još važno, ajde da kažemo, kada je u pitanju taj neki kognitivni razvoj, postoji taj transfer nekih znanja, na primjer, kada treba da izrade jednu narukvicu, postoji jedno sredstvo gde, na primjer, dete treba da zna da broji do 3, zato što na svaku treću treba da prebaci, ne znam, jednu nit vune, pa onda, znači, treba da razvije finu motoriku, jer to treba da se i uradi. Puno stvari se, znači, razvija kroz jednu tako zabavnu aktivnost, a treća stvar što je još isto dragoceno, što deca vide da nešto stvaraju, nešto nastaje. I to je u stvari taj izazov i ta lepota koja ih onako podstakne da to stvarno rade sa oduševljenjem. Pa čak i vaspitači, naravno, i svi mi uživamo da radimo kada se pojavimo tamo. Jako volimo da smo i mi kao deca i svi to radimo i prelepo je stvar. Naravno da pored ovoga postoji malo za opuštanje, znači idu na igralište koje je tamo u sklopu etnosalaša postoji, što je izrađeno isto ručnim radom, znači sa likovima životinja, znači 2 metra krokodil, pa od 2 metra roda gde se treba penjati u stablo da se vidi da li ima roda gnezdo i šta ima u tom gnezdu, onda mede na koje se treba penjati, tako da razno, mislim, ima pored rada malo i zabave. To funkcioniše i van ovog događaja? Jeste, preko cijele godine, ali periodično, znači do školske. Nije onako da ima radno vreme i... Nije, ne. Da sada se realizuje tako po dogovoru, znači prvenstveno je naglasak kad ima neke akcije. Na predškolskoj ustanovi, znači vaspitači se jave i vode decu, a naglasak će biti i na školama, pošto već smo imali gosti iz škole, tako dolazili su i isto je jako dobro prihvaćeno i polako će se širiti, znači možda jednog dana bude i otvorenog tipa, za sada ovako ipak po dogovoru se realizuje. To može biti i na neki način terapeutsko ovako mesto, je li tako? Pa i tekako, jer znate, iz ove betonske džungle poveći u jednu kao oaza, mogu reći tako da kao oaza gde je prisutna voda, gde je prisutni razni materijali, drveća okolo i sve, tako da to je jedna lepota koja se razvije u sebi svako dete, znači taj pristup toj sredini već mu daje zalet i već mu daje volju, drugačije radi u prirodi nego u učionici. Da vidi da se vidi da postoji neki drugi svijet osim kompjutera gde nam sve... je to i cilj. To je cilj, da. Eto, roditelji koji muku muče recimo sa tim da decu na neki način odvoje od kompjutera, eto prilike da ih malo povedu i na... Pretpostavljam da tu može da dođe svako, ne mora biti samo predškolsko, recimo, možda i neki... Može. Imamo od mališana pa do 60 godina neki Evo sutra prilika da se to vidi kako izgleda, pa treba probati. Baš što smo pričali, neki roditelji koji su, jedna majka koja ima autistično dete, pa su sa konjem, recimo, postigli izuzetne rezultate. Možda je to neki put da se to spoji u nekoj budućnosti. Sve to košta, ali vredi truda. Postoji uopšte kao terapeutski pristup u radu sa decom sa smetnjama u razvoju kroz korištenje prirodnih materijala. Ferenc je i prošao određene semije, znači ima stručno znanje vezano i za taj deo, gde se stvarno vidi razlika. Znači, to je opet nešto umiruje, kao što ste vi rekli,
kontakt sa životinjama, prvenstveno sa konjima, koji opuštaju, koji smiruju dete, tako isto i kontakt sa prirodnim materijalima, zaista to je kao neki katalizator koji onako dovodi do neke pražnje, neke napetosti i energije i davanje mogućnosti da dete stvarno onako se opusti i da bude dobro sa tim prirodnim materijalom. Jer ostalom, ono što je prirodno, to samo može da prija. Da, evo sutra, znači, od koliko sati? Pa mi očekujemo da oni dođu u toku popodneva, znači tu će biti prezentacija aktivnosti, eto, to je neki plan za sutrašnji dan i u nedelju pre podne će se raditi jedna radionica pustovanja, znači sa vunom, gde će oni isto napraviti nešto za sebe, čisto kao jedan mali prikaz, mali segment onoga što sve može da se radi na etno salašu, a onda ćemo vidjeti, nadamo se da ćemo imati odjeka u celoj Srbiji, jer ne treba se zadržati na lokalu, a naša predškolska ustanova Naša radost je svakako otvorena za svoje koleginice da zajednički isto organizujemo putem nekih projekata, možda dolazak dece iz drugih gradova, gde ćemo možda mi sa našim kapacitetima obezbediti neki smeštaj. To sad već ide onako po dogovoru. U svakom slučaju, tu su lepe akcije gde možemo da se povežemo i da stvaramo opet nešto novo. Jasno. Kulturalni različak, gde se možete pronaći, gde je to na Makovoj sedmici tačno? Na Makovoj sedmici u Celjskoj 101. Taj prostor je pretvoren za etno salaš i sa ovim rekvizitima, sve što smo nabrojali, 100 ljudi može da primi. I možemo da se pohvalimo da, eto, recimo, za Dane Evrope i ministar Vasin je prepoznao naše aktivnosti i pohvalio nas da idemo tim putem. Onda pod potporoviteljstvom Ministarstva kulture idem na Taru tamo, isto radim sa decom svake godine sad već i ove godine od 6. jula pa do 29. jula par radionica vodim tamo, tako da ipak imamo odjek. Pa velika porodica isto je slavila kod nas svoj opstana, svoj rođendan i sve, tako da... Velike porodice. Jeste. Tamo smo skoro sa 180 ljudi smo primili, strepili smo, ali na takvom prostoru čak i toliko ljudi može da... Deca, recimo, možda zauzimaju dvoje dece jedno odraslo mesto, Dobro, hvala vam lepo, pa evo, lepa akcija i lepi spoj korisnog i lepog, pa imaće efekta. Da dodam da se neke slike salaša mogu vidjeti preko Fejsa, postoje stranica Kulturalni različak, tako da ko ima pristup Fejsu, ko koristi te savremeno tehnološko dostignuće, mogu da vide kako to izgleda. Tamo se objavljuju aktivnosti što se tiče, znači, dece iz Naše radosti i Udruženja Kulturalni različaka i sve ostalo, pošto udruženje radi i sa mladima i sa odraslima, tako da tu se mogu pratiti aktivnosti udruženja.